Hakasin gabasan yo kur uyunai imeri pada hakasin gabanikong yo Raul Emilio Martinez jika trofi jong UEFA Europa League pat sachisin dang plikalat yo Cristiano Ronaldo banyak kurek Saudi Pro League sachisin ngap tiang sobhai pikipar lope jonga ki Cristiano nakpor chakpor bagai kerpatru ikibat thamai sepaban share like subscribe petra hai kumjuk jika ke channel hakijing kai final jong UEFA Europa League ke Aston Villa persia ke Febru ke Aston Villa ke 85 dalai gol lanot jika Febru jika nikilai gol jeng Aston Villa layo tep da utelemen haka minit ke basaupo buat sa ubun dia soban kut kijing kai kelas step haka minit ke basausan plus lai kumju Roger layo penkijar yang hak kelamit haka minit ke basan penyo kumta ke Aston Villa ke kuri kene ke UEFA Europa League hadin saus nem bat uyunai imeri layo kur Stanley Trophy jong UEFA Europa League lai tadi naga Sevilla bat March sin naga Villarreal bat ke Aston Villa bat kumjo Emiliano Martinez orang abgol jong dari Argentina olayo kur ningkong mentai ke trofi jong ke UEFA Europa League pada papai si klub barat pak jong Saudi Pro League kim selek kai Sibidamit ke Al Nassr kan sekun persia ke Dama FC kumju ke Al Hilal ro kan sekun persia ke Al Fatih dari ke Al Nassr ke don kamban job ke Dama FC kenang ban tampoin ke Al Hilal hak Saudi Pro League dari ke Al Nassr ke don kamban job ke Dama FC kenang ban tampoin ke Al Hilal hak Saudi Pro League Andre lada kay kan du jingkermen ya ke Al Nassr banyora ya ke Saudi Pro League namar lada ke Al Hilal kan job ke jing kay persia ya ke Al Fatih kan nerengkat poin ban ke Al Nassr namar menta ke Al Nassr ka don hakerdan ke banikong da ke bakamai pra polai poin bat ke Al Hilal ka don hakerdan ke baar da ke bakamai pra puai poin kumta ke Al Hilal ro ka don jingkermen lada jia baik haj ke Al Nassr bat ke Dama FC bat lada kai khat nerem ke Al Hilal bat ke Al Fatih ke Al Nassr kan sayo kursuk ya ke trofi jong Saudi Pro League mentak ayom